impormasyon papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At idug ti pila, salya. Kasano pa hinday ta? Adumanan nga min ti tao. Jak kayat ti marabyanan niya. Anya ngay nga rod taramidan ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila No agungot da ngay. Siyak ti makaam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti taktao dito'y lugar tayo. Sabagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, ta sumingit ta iti sango. Jak kayat ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawam, nakitam dayjay na nainsyang. Talaga as sumingit day tasalya. Kadwa naman ang titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po taagul ulimak dagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana. Bayablatan. Ang bumat ti ugali day tasalya. Uray ka malina, saan nagpakumbaba? Kasaritak lang nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo ditoy. Amangan no apaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid nana. Awan ti respeto da kadagiti immo na nagpila. Kasanaw no sikat ti pagpupudutan da. Makaamo ditan nana. Sa anak amabutan. Nakitak ti inaramid yu iti gayem mo, salya. Ay nawaw, anya kumaita? Itilikod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akasta ti panagsasaom kanyak, Agdardaras kami nga ro, iti gayem ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapada man ti baybayadan tayo. Apay akasta ti panagsasaom kanyak, Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang arudan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay tagpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po agul ulimak dagiti pada tayo a pasahero. Kat kasta ti aramidan nyo. Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna kay ti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay. Tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin am-amoy ti kasjay apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday dya babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa nga aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanya. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta Berta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kanto. Talaga? Jak ipalubos asa anak ang makabalos iti inaramid na apan ang ibabain kanya. Anya dyan ang ko? Nakiapa ka kanumat iti paradaan iti napalabas sa lawas salya. Ay nawang, sa anak ang makiapa no sa andak akinarit-karit day dya Berta Romel. Binaganda ka laing ka ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di nga min makaawat day dya tao. Ay na, nood na nga min ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray, tamarabyan kami matan iti gayam ko. Ura niya pa iti rason mo, kamali ka lagta. No pila nga main. Di ka kadi agpa-importante. Sigaak dito'y lugar tayo, lakay. Amumat akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang Berta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawo, karespe-respeto ka yamat.
Makabalas akto. Saan laeng amay may sa ti aldaw? Awan na tamo kon. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Agin tuturod ka manay. Kita no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat amang ikalay sa kenkwana. Naku nampay. Si dagiti ubing, no kasta ti lang ati maasawa. Kasla nakupit alata ti ropa na, ay nawawa. Timbalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlangan iti dayta babae. Di na amo no asino ti bangbanggaan na. Aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay nawaw, apay ka di belta anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kun kunada pa'y iti tumboy agayam na. Ay na, di mo latan patulan. Una, itata makapagtapilak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti sungo dayta babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul ulimag tayo lang? Una, nga masayang mat yung oras mo kinikwada anak ka. Di mo sayangan yung oras mo iti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa'y tiyo muna gumatang, nana. Ay nawaw, siyak tiyo muna. Aglisi kayo kunak, tasyak pa'y ti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asika akanayon ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat kong. Saan laag nga ita ti aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng do ti aldaw, ang makatumpong ka kunak nga round. Saan to ang mapasamak day ta? Ngamen, sikata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dak dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, kaumayan ti aglaklakaw. Agawaam ti gumatang, tasaan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwan taimportanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carmel. Nakita tinaramid mo kinanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anak kagatangak adagos. Talaga kalaban ng amin na kalugaran tayo. Amom lakay, uray anya pa'y ti aramidan da kita tattao kanya. Awan ti laban da iti siga kas kanya. Feeling ka mat, nangiwat ka lang mat. Ngam di mo mat-amot ti dumanog, wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di Tarumel. Ngamen, mangagpailaang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtig-tigergerdan. Ay na, naging tuturad ma rin. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Kita man na. Di kagban na siga dya paradaan. No kasapulan nga aramidek dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidek Asihino matimayat ngagpilpila iti nabayag dya paradaan ngay. Bakit irespeto mo matipadam apasahero? Saanan amasapul nga aramidek ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunuan daking ka? Idi pa'y kuma, kinalaban daklakay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko.
No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Muna ka langan. Diyak ka iti makikitran ka. Siyak lang iti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka ah. Amumot apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numala daw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka matang. Awan magkaya man ti jeep. Masapol ngag-tricycle lak. Yes, si kabagayam na itasalya. Dituya kun nagpila tata. Sakpay man ti umunang aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oray siya. Ras mo lang tinakad ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalin. Ay nawaw. Sanda ka di nga amamo tata? Ama mo ka. Yung sana mabalin na pagbigyan ka. Tabala na wak mo tinitilakan ko. Sabay sa. Itay pa'y anak kapilak. Dito yung kay... Sika, kasangsang pabulan. Saan aga po ata awan kag bombantay kasta ng aramidam na kaw. Hayat mo man wano saan. Sakti umuna iti pila. Awanan maaramidam tata. Apay anarabyan ka, kat nasapa ka mat arim mo artatan. Nakagiddan ko kami dito asalya anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang tiimpakat na ikiparadaan. Hindi na ko mapay nga. Ugali ng kasta. Talaga mata. Yakamaw. Nang natitinan na yung babae. Nakalastog launay. Padasan naman ang aramidan ti kasta. Aglaban kamin at talaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na yung anak ko. Ay, oray tatang. Awan ti bibiyang ko no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutan. Kita ang anak ko. Di ka magbalin ang nalastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang iti leksyon day ta asalya. Tapno saan nga aging sisiga dito'y barangay tayo. No kasta, saan laang ngay paradaan nga aging sisiga day ta asalya nana? Nakagiddan kanukad ni tatang idinagpasentro. Ay wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije clinic. No kasta makagiddan kaw. Ti kayat na kat iso ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan a binagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan, ti kastang ugali day taasal yan, nana. Uray professional, bastusan na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutan dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Marana aklaang manan, kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day ta babae. Salya bakit? Pinagsasawang kanumot ti midwife ije clinic. Asino tinakadamagam iti dayta? Nagiti kalugaran tayo akaduma nagpila ije clinic iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumodot ti ulok kat pagpilaan na kit den ije likod. Wala, talalakay kanugan babakit ti nakapila. Ngamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan ang nagreklamo dagiti babakit kan lalakay? Dayjay laang ang midwife ti agpakalaeng. Basol na matlaang, no apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao, abas bastusan. Ilugar mo mat, ati kinasigam, taawan mo ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad kinalastog laang dayjay a midwife, kaputan nakaadal. Ti ibagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarup mon samat ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, binagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ado ti tao, kinabil kon.
Kinabil mo kuma. Aping palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabala sakto na tayo ti day dya midwife. Sabagay Gaputa ni Adal, natangsit mutan. Ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kuha na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife day ta. Paibusang ti maintenance ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti klinik, tatang? Di ko na ni midwife with every Monday kano nga available ti aras. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat no mo manak. Numabaling kasi ka kumapay ti mapadmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumuilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman ang day taasalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit itipila na dyan atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya, Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpet na kanong amin kat agder-derecho iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. aya, nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay klinik, nana. Ada ka diti ipapilam. Mapanak mga la iti agas ni tatang. Maalaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka. Tapno saanin amasapaw amakipila ak. Sige, nana, ikanak iti sample. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang Alaang ti karton ti agas ka. Dituya ko nagpila. Na, agder-deretso kamit iti sango si kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ha? Nangan mo siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. Basol ka. Basol ko anataraki iso ka na yun nga umunak iti pila, Talagaan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Na, talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik? Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo? Ananay ko, apay nagkabil ka nga O niya, agsao ka ba? Ipabarangay ka, ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay, wala, mapan ka. Agin sisiga ka, ngam di ka narod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Takil ti bagay kan natangsit wag sa sao. Tinawag ka ammo tinumano. Ay, narod ka. Pating ka talaga iti sao lata tao. Anya, agsao ka ba? Ayan nga itagas ngayon na alam. Sana ka nakaala, awan pa'y ni midwife. Nini. Ano tangiwat mo ba kahit? Agdardara may. Ti awanan Ay, pa'y sus. aberta. Tinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan kang ka ba kahit? Ala. Singit pa mo, why? Inton mabagbagaan ka, agin lalastog gan agin sisiga ka. Ay nabakit. Amangan no inton sumaruno. Matamton ti danugan da. Ipabarangay ko da dya tao. Dinanong uno impungot mo kumamat Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka. Ngam di mo kaya ti lumaban iti tinanugan. Takinangiwa mo ilagayam ti ilaban mo. Ay nawaw. No adda ti pila. Agpila ngamin. Sika ti makipila ija klinik tamapanak ija barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaro ni Kapitan. Ammo ni Kapitan Dugalim. Ammo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka. Ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Anyan ti kasta ba kahit?
Di ka agin lalastog kan agin sisiga. Tanumapnuan daken ka, talaga amakaraman ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pinayaban nak ka no, Kapitan. At nakaditi ng patid ni Bagayaw. Di mo piksahan ta sa tada tinapatag pagsaritaan ta kagawad Philip. Anya ti pagsaritaan ta, Kapitan? Negosyo kagawad. Pagkwartahan mo rin. Ay nawa, kaya't kulaunay nita, Kapitan. Hindi pa plano ko tayo kagawad. Isumagtugaw ka. Tay bagak noan niya tinapanunot ko pagkwartahan ta. Ibagamon, Kapitan. Magkakaran ako na bumaknang. Kastagat tikat ko kan kagawad Philip. Amam, plano tagpatakder itis sugalan. Pasigurado takkel ti maalat ano bilang lang. Sa dino ngay, Kapitan? Dito yung barangay hulmat lang. Dita sangwanan. Anya? Unak man no magagaran ka abumak ng kagawad. Uwan ang mga no datag reklamaw. No aramidon ta asugalan ti sangwanan ti barangay hall, Kapitan. Alas 8 itagsapa, aging ka italas 5 iti malam, amang lukat ti barangay hall. Numang rigipan ti barangay hall, mairwar mo ti tuldakan lamisaan. Ayunan niya. Talagaan na laing kayo, may papaniti ka kastabanan, Kapitan. Wala, basta pagkwartaan ko nakngarod. Bakit? Marabyanak nga gawit. Ay nawaw, itian niya aga po, kat 8 a.m. to 5 p.m. lang ang mati barangay hall, Alberto. At dati asikaswan may kini kagawad, Philip. Isa ka sa pulan nga overtime kami. Anya? Hindi ka man tanagan. Agawid ak tumatladakos numalpas kami. Siguradom lang ha? Uwan ka di. Alaam to'y meriendayo iti kagawad mo. Agyaman ak bakit? Agrubatak matlangan. Na nagtulagan mi kan kagawad, amasapa kami asumra kita. Agrubatak akong, labli ba kay? Ay nawa, nakasapsa pala unay, Philip. Un ata, at dati napatig nga aramidon may kini Kapitan. Langag mo may tinagsaritaan may dirabi. Saan ka pa'y matanangan? Mga anak to ni Jay Barangay Hall, bakit? Aguri ka man. Abay, Tulda tayo, magtabinagkat mo. Ananom na itaya. buludon ni Kapitan da ito bakal. At dati napatig apangaramatan mi. Sigurado mga agsubli da ita, Un ka di. No bilang man tamapuaw. At dati kwarta ni Kapitan nga ibayad na. Isong awan tirumbang nga pagdanagam, bakal. Panagkunam ka di, Kapitan. Mabaling ka di, tikas ta set up. Panagkunak at masapul anayon ang tatilamisaan kan tugaw, kagawan. Agraman tolda, tapno lumawa kumabay. Saan nga umanay timay sa alamisaan kan sangapulo at tugaw, kagawan. Di another gastos no gumatang tamanay, Kapitan. Awan ti kwartak. Saan ta gumatang? At dati na panunot ko pamuspusan, kagawan. Anya nga dita pamuspusan, Kapitan? Ado talamisan kan tugaw ti barangay hall. Iso pa'y lang ti bulutan ta. Sana bale, tarabiin mo tamang rugi ti sugal. Isublitan to dago, sakbay nga galas 8 itagsama.
Irwar mo matlang titolda, tama usar pa ilang. Ayun na niya. Makatipid tano kasta taramidon ta, Kapitan. Kung kaya, anta ka rin matlang tinakasaritam, amayat amakisugal iti sugalanta, kagawan. Nalakalang day ta, Kapitan. Numaamuan dagiti manugal, ti maipapan iti sugalan ta. Sigurado nga dun to ti umay. Saan ta amaluging no bilang lang, Kapitan? Ipakaamong nga rod kadagiti gagayem mo, ngayon ton bigat tirabi, kat opisyalan amang lukat ti sugalanta, kagawan. Ariglado, Kapitan! Naimbaglangan, tado ti may asugador. Unarod, Kapitan. Kita ma, kat adamot ang tinaurnong ta. Pagbingayan ta nga rin na. Sigamat, inton matamtaman ta sigurado amalayunan pa na ito'y. Mayat mo't gayam ti sugalan ang negosyo, Kapitan. Dakkel mo't ti maurnong tano ka. Wan man ngamin, iso ti may sa makagabo, no apay akayat ko ti madan iti sugalan. Kun, saan ta pa'y nagbaybayad iti abang, Kapitan? Libre pa'y abulburo din ta ti lamisaan. Tolda, kung tugaw ti barangay hall. Naku nampay, Philip. Ay, katay kinling at laang tipuunan ta. At to'y, tibingay mo, kagawad. Ay no, nagadumot din, Kapitan. No maamuan di duma asugarol, ti may papan iti sugalanta. Di may mayat manen. Sigurado amanayunan pa itibingay mo. Kaya't ko dahita, Kapitan. Nalaka ang makaurnong datao no kastoya ka na yung. Pag tinulungan tangarodan nga isirek tinausar at ugaw, perlamisaan. Tapos no makaawid tamaten kagawad. Kapitan, at naman gamit ti kahit ko sa lugsudan. Kanya dahita, Philip. Saan nga tanga agreklamo dagiti padak akagawa? Ikanta lang kita iti kwarta. Sigurado nga gulimag dagijay. Adda ka diti na itulin niyo para katakwata, Kapitan. Adda, itag kong tulangan inton bigat. Di ka matanagan. Saan nga agreklamo dagijay no ikanta ida iti basit abingay da? Nangalaam iti adwa kwartam, sika, Philip. Ha? Ay nawaw, di kan agin didiam mo, tanakitak ti kwarta iti bulsa ti pantalon mo. Nangalaam ka dagi jay a kwarta, ah? Ha? Anday jay ka na eh. Ay kaya bingay ko ay tinigusyo mikin ni Kapitan. Negosyo? Un ba kay? At na tinigusyo mikin ni Kapitan. Agkasusyo kami. Isu ka di ti makagapo no, apay akanayon ka marabyan? Un ha? Hindi ka madalagan ka di ba kay tani Kapitan ti kasusyo? Amangan mat no illegal daytan, ah? Ay nawaw. Awan ka diti pa nagtalk mo kanyak. Anya kamot to. Makadlawa ko na, Alberto. Ay na, awan ti dakas nga aramidag. Ngam kastamad ng ti pasungad mo, bebang. Balatom. Tapno awanin dalo sa om. Ay nawaw, nangalaam iti kwartam. Saan kay mat anag sweldo? Kahit mo katiwan no. Nangalaam iti kwartam ko na. Di ka matanagan bakit? Sana nagtao day tayo titakaw. At dala ang maamwak. Ito, inayin mo iti pag-shopping mo. Tapno di mo mat ko na. Ni, nagadong. Awanin tayo sa ko. Awatong gitin. Noon dati sobra. Pagpapintas mo. Tapno ada pumintas ka iti imatang ko. Bakit? Adda ka di pa iti kwartayo dita, nanang? Ha? Adda ka diti kwartayo dita, kunak. No planong ti umutang. Awan kwarta kita, Philip. Nukas nga rod, ikan kayo. Ay nawaw. Ita. Sangaribo, nanang. Itad bukit di kan bakit mo. Tay isupay nga ipalingkin na. Di bali ta makipangpanganak mo't dito'y balayaw. Nang tida kong kinlabli, nanang. Talaga apara kada kayo ti kwarta nga awat ko. Gatangan nyo mo't ti kadyo ka na yun. Ay naagyaman naklaunay, Philip. Awan tanyaman na, nanang. Ikan kayong tumanay, numalak ti bingay ko. Bingay. Bingay ko, iti negosyo may kini Kapitan, nanang.
Gagaya man nila kay mo labli anak ko. Amom ka day. Inikandak iti sa nga ribo itay agsapa. Day tangarod ti pagduado ak nanang. Apay maet. Sabalit agparparik na kanyak nanang. Kasaritak tuman ni Kapitan, tasaludsudat kankwana no anya tinegosyo da iti asawa. Ay wala anak ko. Tapno masungbatan matlaang dagiti sa ludsud mo, no addaman. Di yu pa'y laang gasgastusan ti kwarta nga intad ti asawak nanang. Amun tayo pa'y, no sa dino tinagtaudan dagita kwarta. Amangan no ipabayad danto kat awan may bayad tayo. Naimbaglaan ta nakaawid kan nanang. Adan samot papanam, labli anak ko. Mapanak iti ayanda Kapitan nanang. Kunak man no iti barangay hulti papanam. Diyak napupuutan a 5:30 mat gaya man iti malam. Sigurado ang nagawidan ni Kapitan. Mala, agrubot ka nga rudan. No sumangpet ti Philip, di yu ibagbagakan kwa na no sa dino tinapanak nanang. Apay kuma. Wan ta sigurado a sumurot dayjay no maamuan na nga iti ayan ni Kapitan ti papanak. Ibagayo laangan anapanak iti ayan ti kumarek nanang. Wala, no masapa da nga agawid. No marabyan nga eh. Ada ka din ni Kapitan, manang bebang. Ay na, awan pa ang agawid, lovely ading ko. Apay ka din. Ada ko man napatag asaludsudag kan kwa na manang. Anya day ta ading ko. Saludsudag ko maano, anya tinegosyo da kanila kay ko. Ada nga minakita akwarta iti bulsa ti pantalon nila kay ko manang. Day tamat laang ti kayat ko ang maamuan. Ngam di namat kayat nga ibaga. Kasta ka di manang? Nagsaludsudak matlaang kadag iti daduma akagawad. Ngam di damat sungbatan iti nasaya at ti saludsud ko. Angam di ka madanagan, tano maamuak, bagaan ka adago sa ading ko. Madamapay laang ngamin ti panagimbistiga. Ay nawa, awan ka di pa'y ang nagawid ti asawak nanang? Awan pa'y matanak ko. Mala, agtugaw ka, tada na patag ngay bagakan ka. Amo ko unti sungbat dagiti saludsud mo, anak ko. Anya ngay nanang? Nakita ti kaaruba tayo nila kay mo ije barangay haul. Adda ka no magayam sugalan da Kapitan ijay. Ulitan niyo man timbagayo nanang? Inaramid da Kapitan kan ti asawam asugalan ti mismo asangwanan ti barangay haul. Anya? Idi ka no pa'y napalabas abulan anang rugida. Kuna ti kaaruba tayo alimabas itay. Ay nawaw, no kasta. Sugal gayam ti paggapgapuan ti kwartana. Iti pa'y mat barangay hall? Ti damag ko pa'y kat us-usaran da ti tulda. Labisaan kan tugaw ako kwa ti barangay. Di dala nagbainan? Pinagbalindakit din asugalan ti barangay hall? Barangay hall no aldaw. Sugalan mat no rabi? Ay nawaw. Mapanak man iti ayan ni manang bebang. Nasken amaamuan na ti may papan iti daytoy abanag nanang. Bingay mo, kagawan. Ay nawa, dahito laang titid mo bingay ko, Kapitan. Pagyamanang kidi tadrapit mo awat mo. Kunak man no 50-50 ti bingay, Kapitan. 70-30 ita. Ni, logi akmut ano kasta, Kapitan? Na, agrekreklamo ka kadi. Saan mo't nga minakasta tinagsaritaan ta, Kapitan? No di mo kaya, disang lang. No kastamat lang, santa na business partners, Kapitan. Siyak pa'y lang mo't tilukwam. Disang lang. Ado mati kagawad ko. Nalakalaang kanyak timang sukatin ka. Nanang, at ako. Tiyasawag nga eh. Adda na panan na anak ko. Sa dino. Ay, kwa. Iti ayan ti kumari na. Ay nawa, asino ako mari na tamapan ko sukunay. Saan na nakasapulan? Amangan no paawid ang dayjay. Ada ako nanang. Ne, nagawid ka matgaya man, Philip. Nasapa ka ita. Uy, tasan kami nagkinawatan kan, Kapitan. Ti kaya't nakidakdakkel ti maalan na iti sugalan ang negosyo mi.
No kasta, pudno gayam, tinadamag mi. Pinagbalin nyo asugalan ti barangay hall. Tunggal rabi ilang, mo't bakit? Uray pay, saan amay parbang aramidan nyo asugalan ti sangwanan ti barangay hall? Ti kaila agbain mo't. Laskon itay, bakit? Mapanak iti opisina ni Mayor intong bigat. Iganon ko kinkwana ti aramidan ni Kapitan dito. Adamot ebidensya. Anya? Tsak ipalubos sa lukwanak dahi ta Kapitan. Anya ti kayat asawan ti nakita kitay, Alberto. Pinagbalin mo asugalan ti sangwanan ti barangay hall, ah? Pudno gayam ti naibagada kanya. No sa anak-anapan iti barangay hall itay, amangan no ilibak mo manan. Bakit? Agpalawagak. Anya pa ilang ti palawag mo? Sa anak abulsa. Bakit? Tunggal rabi ilang, mo't nagsusugal kami? Una, ngam ti panagkunang kadi, kat mayat day tangar aramidan nyo, ah? Inaramat yu pa'y ti gamit ti barangay para iti day taasugalan nyo. Ti dakas na pa'y, iti pa'y mismo asangwanan ti barangay hall. Anya klase ti kapanunutan day ta, ha? Ay, Alberto? Bakit? Pangasim, agsardenggan. Di ka kadi agiskandalo ta nakababay. Awan mon, Alberto. Iberbirok mo ti pakaisagmakam. Siguro, inikam dagiti kagawad mo iti kwarta. Iso nga agul uli magda. Di naksirmunan. Tanaputot pa ilang ti ulok iti naramid day ta, Philip. Amang ano sikapay kiti ti pagdasalan ti pungtot ko. Kabasol ko pa'y ita. Bakit? Agsarita kami kin Mayor ita. Anya ti ibagam ka ni Mayor. Di may papaniti sugalan ni Kapitan Ay, wala. Mayat day ta. Talagamot asaan amay parbang ti inaramid yo. Saan asugalan ti barangay hall? Saan matlaang anagatang dagiti tulda, lamisaan, kentugaw, tapno aramatan nyo iti kalukwan nyo. Makita man ita, no saan ang mapabainan day ta Kapitan. Di nakmaluko day ta Alberto. Irwar ko amin abulok na. Alawan, Philip, mapan ka. Pinalubusan mo't ni Philip ang mapan ijay munisipyo. Lovely anak ko. Bayan nyo, ananang. Ay nawaw, mairaman tumulaang. Ay, bayan nyo. Taisumat amis mo tinangidanon iti bagi na iti munisipyo. Gusto mat lang ti inaramid na. Tapno saan nga agrom day jay akapitan na rupat kwarta. Pagkwartaan na amin mat. Agraman da do mga opisyal. Nagululi da. Adda siguro bingay da. Adda kanunanang. Isuti ko na ni Philip idirabi Ay nawaw, nakababain mo't no kasta. Amangan kit di no awanan ti mabati nga opisyal tayaw. No maamuan day ta ni Mayor. Tapno masukatan da nanang. Masukatan iti matinong opisyales. No apay ngamin nga isuti kay kayat dagiti tattao nga ibutbutos Singpet kitab mga rod. Awan nagdumaan da iti asawa. Mapan kayo kano ijay munisipyo, Alberto. Ay nawa, apay ka no bakit? Di mo nabasa ti surat ni Mayor kan ka? Amangan mo ito nagreklamo day dyan, Philip. Saan lang ano po gusto nagreklamo? Ti ko na ni Mayor, ket itugot mo amin nga opisyal ti barangay tayo. Agsagana ka, lakay. Amangan numasukatan amin ti opisyales dito'y barangay tayo. Imposible mapasamak ti kasta. Posible. At daayamat nga minti kasta. Pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall. Diyak kahit ang may katitikin na kapitan ko bakit? Diyak pa'y nabawi ti mano agastos ko iti eleksyon. Ni Mayor ti pangibagam iti kasta. Sana siya. Awagam dagiti opisyalis mo, tagrubat kayo. Numaikat kayo amin, gonggo na yo Asino ngamin tinangibaga at pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall? Sinayang nyo ti botos dagiti tattao kada kayo. Ay, nawaw! No para iti barangay, agpailaan nga rudmet iti barangay. Di mo aramatan iti kalokwan, tapno di kanto agbabawi, inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam,
Itan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti umay mo ibagado, dong. Umay ko kumai-report ti kanal iti asidig may kapitana training. Apay ti kanal? Parikot mi iti si Chumay. No kasta matutudo, kapitana. O sige, makitan to, numawayaan kami. Kasapulan mi ti solusyon iti kabaitan na panawan, kapitana. Ngamin, numabaybay anday jay. Ag-overflow iti paraangan ming agkakaruba. Ano sa inyo pailaang? Tauray kayat mi asolusyonan, no awan ti budget, awan ti maaramidan mi. Ay nawa. Mano abulan hindi napalabas. Manipod in-report ko dahi ta akanal iti barangay hall. Ngumawan latamot aksyunda. Kanayon dalangan nga ibaga nga awan ti budget. Kaanon tupay ngay amatarimaan day ta akanal, lakay. Diyak amo, numasolusyonan pa'y dahi ta aparikot. Masapul siguro manan nga eleksyon sa da solusyonan. Urayon tayo latan ah. Di bale, tamano abulan pa'y may. Ayun nga agpaiso niya. Barang may kaniti atensyon tinabayagan na parikot tayo. Enton umay nga eleksyon o siyang bakit. Da kayo matgayam ti masabat ko dito yung kalsada, kapitana. Anya ngay ti iwarwaras yo. Flyers. Ada nga min ti free check-up inton umay alawas. Ayan ngay, dagiti kagawad yo. Apay asaan nga isuda ti mangiwaras. Ti kayat ko, katsyak mismo ti mga ramid. Tapno makasaritak matlang iti personal dagiti kalugaran tayo. Ay, no! Alang mankit dito yung flyers. Taitid mo to kadagiti am-am mo. Ang mga noad dati saan ko pa'y anaikan. Nang runa kadagiti awan ti cellphone na. Sigurado adida na basa ti Facebook post me. Iti kinabayag yu ang nagtugaw kas kapitana dito yung lugar tayo. Italaang anapanunot yu ti kasta, kapitana. Amok ngamin nga ado dagiti kabaranggayan tayo. Nang runa dagiti senior citizens nga adarikrik naan na tagkasapulan iti kastoy a klase ti tulong. Ano, makadanon ka dakwada, kapitana. Agyaman na, peryang. Ka di, kasinsinosang. Idirit sumkit din, no anya da ita kasinsin. Nasalaw ko ni kapitana di takalsada di kalman. Kat adamat tintad na flyers kanya. Flyers? Para iti anya? Basang. Free check-up. Free check-up. Kita ang ma. Kat adapay ka no ti maangay a donation drive. Para kadagiti kalugaran tayo. Ngagkasapulan iti financial assistance. Ay, nawaw. Aktibo manandag iti opisyalis ita. Pudnot ako na, kasinsin. Ni kapitana mo't lang amis mo ti mangiwarwaras iti flyers. No ite, kat agtugtugaw da lang iti barangay hall. Ita, adumanan ti project da. Ay,
Sakit siguro dagiti opisyalis no kasta nga umadanin ti eleksyon kasinsing. Sakit dati agpabanglaw no umadanin ti eleksyon kunam akasinsen. Naalam kasinsing. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda, dudong lakay. Anyo taray may dami dyan bakay? Mapangko ibaga at di may papan iti free check-up. Kan donation drive into no may alunes. Ang mga nuawan pa'y nang idaanon kan kuana. Sayang mo day jay. Free check-up? Itaman pa eh. Wan nga rod Mas dawak lang Tabigla mo na nagbalin nga aktibo dagiti opisyalis tayo. Nang runa day ta kapitana training. Nga midisan pa'y nga eleksyon na hinaapaw. Di na pa'y masolusyonan ti kanal nga ireklamo tayo. Dahita nga rod. Ta makita ano aksyonan da ta eleksyon mo tayo. Bakit? Saludsod naman gede. Nung naala ni Nana Hilda ti kwarta sinulisit da ije barangay hall. Nabayahagan da ije Ay, wan nga agpay sulakay. Sapay la kumata itid damutan tapno adda usaran dya bakat. Kumusta kayo, Nana Hilda? Ay, kastoy lata Ada free check-up amaangay dya barangay hall into no may alunes, Nana. Mapan kayo Kaduang kayo no kaya iyaw. Wen man. Amangan no, ada may rekomendada nga agas kanyak. Ay wen gayam, in-turn over ka di da kapitan ti kwarta na sulisit da para kada kayaw. Wan ba? Nay, apay ngay, kat naman abulan ng tinapalabas sipod nagsulisit da. Saan siguro kumpleto Imposible Kasaritak tuman ni kapitana. Isupay kumaday dyan nga igatang yu iti masapsapol yung Nana. I-update kay tao. Sayang ba no saan yu ang maala? Sa dino man ay ti papanam training anak ko. Mapan mi bisitaan ti kanal nga ireklamo dagiti bumarangay, tatang. Nabayagan na reklamo da dayta. Saan nyo pa'y kami ng aksyonan? Kas kapitana, kayat ko personal makita, tatang. Tapno mailaang makapagpanunot kami, noan niya solusyon ti kasayaatan nga aramidan mi. Nagado pa ka kumikumam anak ko. Itangaw madali ti eleksyon, nagado prodiksyon. Kasta talaga, tatang. Masapol nga agpabanglo tayo manan. Iti kasta, kat maala tayo ti botos dagiti tattao. Anya? Saan laang matasyak ti kastoy, tatang? Ado kami. Dahita ti pagpilaingan niyo, nagpabanglo. Di nakatugaw kayo, manmano ti maramidan niyo. Itangaw madali ti eleksyon, nagado a prodiksyon. Nagado a bisbisitahan niyo. Imay da kapitana training dito'y sityo tayo itay bakit? Anya ti may daing baka dudong. Napanda binisita ti kanalaparikot tayo. Ay nawa, itahamampay. Nabayagan na reklamo dayta, ngam itadala ngay naksyonan. Saan ko pa'y malagipon ti may papan iti dayta kanal, ngam napandaki nita? Parte siguro ti plano dang hagpabanglo manayin, bakit? Kasta siyak, ibutos ko ti opisyal nga uray saan nga eleksyon kat aramidan na ti responsibilidad na lakay. Oray siyak mata. Diyak ka ti opisyal, asalayang rumwar no umadanin ti eleksyon. Kaskin kapitana training. Ewan kaya, nasaludsod mo ka di kin ni Nana Hilda. No naala na tinasulisita a kwarta para kin guana. Awan ka nung pa'y matin-intad ti barangay officials tayo. Ay nawa, nabayagan day ta. Iso ti may sagagaraak di ta barangay hall inton madamdamalakay. Ibagak kumamot lang ang ti may papan iti kanal. May damagayang binisita. Anya ti masapol mo, o siyang? Ay naimbagngal daw, mga kapitana. Kastamat kan ka. Nadamag ko saan ka nung pa'y matanay turnover ka ni Nana Hilda ti sinulisit yung akwarta para kinkwana. Umay ko kumasaludsudan no kaano yung aitad. Saan pa'y gayam ana ito day? Saan pa'y, kapitana? Kasaritak to dagiti kagawad ko. Ta i-turn over da iti kabiitan na panawan.
Ay kati kanal mi ngay kapitana. Ada ka din na panunot yon na solusyon. Kinapudno na, napan mi binisita itay. Madama ang makiko-coordinate kami kadagiti masaknan. Napartak ti aksyon niyo ita, kapitana. Kasta talaga ah. Nalabsak ti kanal, aparikot tayo abo marangay, kasinsin o siyang. Damat ti trabador. Project ka no da, kapitana, kasinsin. Outdated ka manan. Nabayagan na reklamo day ta kanal. Ita lang, panunot da nga ipasiminto. Ay nawaw at talaga, kasinsin. Kaano lang idibinisita na. Ita, dagos ti aksyon. Talaga siguro nga agpabangludan, kasinsin. Kita ang kitdi no talaga nga kasapulan ti tulong ti barangay. Agpatulong dan ita taumadanin ti eleksyon. Nalaka maasit gan dagiti opisyalis ita. Saan akas ide nga urag sobli-sobli kay di barangay hall ket awan aksyon da. Pudno lang unay deta, kasinsin. Ay, style dagita tao. Man-manulaang man ti opisyal tayo ang makita mga agserbi. Eleksyon man kan saan. Da kagawad Jimmy kanton niya lang, mati makitikitak nga aktibo oray saan nga eleksyon. Inayon mo, ni manang grasya, kasinsin. Aywan, oray ni manang grasya. Idisan pa nga eleksyon, makita mo piman nga house to house. Kasta talaga ti opisyalis a deserving ama ko na, kasinsin. Nalaka ang maasidgan. Saan akas iti daduma dita? Asada lang maasidgan, no kasta nga eleksyonon. Andiyan din nasamag ko, ngay pasimintuyo ti kanal, training. Narugyanan tatang, iso ti project mi. Saan lang nga data? Ag house to house visit kami to. Ay nawaw, house to house visit. Tapno makita mi no anya klase ti tulong ti kasapulan dagiti bumarangay. Naladaw sa amot tinday ta, house to house visit anak ko. Mabalin pa'y tatang. Hindi ko mapingin naramid yun ay ta, eleksyonan. Iso nga ro, tatang, eleksyonan. Naskan nga ag house to house kami. Tapno maam-amuda kami dagiti agbut-butos akalugaran tayo. Andan tulagin ti panunutan dagiti kabaranggayan tayo. Lukas tatar aramidin yaw. Awan pabanglumanan day ta kunada Tinapatag kat mga bakak manin, tatang. Manu atawanan akastoy tar aramider. Effective man. Pasensya kayo, no naladaw tinaurnong akwarta para kada kayo na Hilda. Ay, okay lang, Kapitana Trineng. Tinapatag ka, adda na awat ko. Agyaman aklaunay, tamaawatan na kami, nana. Nagadungamin ti pakakumikuman mi ijay barangay hall. Iso ano da duma, adda talaga ti malipatan. Ay, kasta gayam. Kumusta matantirik na yo? Ay, marik na nga dama basit nagbaliwan ti rik-rik na. No tuloy-tuloy akastoy. In-inot to siguro nga agimbagak. Sino ti kadwayo dito'y balayo? Ada ti anak ko. Gamno kastoy nga oras. Ada ni Jagarden na. Nasaya at ba't nga ro, taada ti anak yun, nana. Maalang, agpakada kami nga rodan. Tado pa'y tinasgan nga i-home visit mi. Agpaimbag kayo, nana. Ay, agi amanak-manan, Kapitana. Tagan-anad kayo. Lugan mo ti barangay hall ti Limabas o siyang bagay. Sa dino nga ti papananda. Tinakita ka post ni Kapitana iti Facebook, madama ti house to house visit da. House to house visit? Tumulong da ka now, kadagiti agkasapulan akabaranggayan tayo, isong ag house to house da. Ay nawaw. Ay, teknik naman ang alakay. Kasla saan da mabambanog ita nga umadanin ti eleksyon. Ngam saan pa imot nga eleksyon Nakaparada lagi di barangay hall de talukan.
Ay, talaga saan da mabambanog? Ngamen, amuda nga da pa kay ranudan da lakay. Kung gayang bakit? Anya ti update iti kwarta na solicit da para kay ni Nana Hilda. Ay, naala na kanu idikalman lakay. Ne, nagpartakmat talaga. Ipikto ti eleksyon da ito, lakay. Mayat kapitano. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Talaga agimagat kayo Sigod mat, peryang. Inaldaw sa amatan nga dapapapanay nyo. Kaslasaan kayo pa yun nga ginina na. Gapot na ado tag kasapulan ititulong mi. Sika ngay, amang ano adamat titulong akasapulan, peryang. Ibagam lang amang ano kabailan mi nga itay. Asino nga iti ibutos mo iti kinakapitan peryang kasinsen? Ni Jimmy kasinsin. Di mo kayat ni Kapitana Training? Saanon? Nagrigat ang maasit ganda ito ang training. Sa may sa, pakitang tao lang. Rumwar no eleksyon. Ngamlusanan ng eleksyon. Danda ni Jakon makita ti panagrup-rupa na. Sika ngay kasinsin. Asino ti ibutos mo ang kapitan? Uray da kami kanila kayo. Ni Jimmy ti ibutos me. Ni Jimmy, eleksyon man kan saan, makita masipupuso nga agserbi kadagiti tattao. Kasjay ati opisyal akasapulan tayo kasinsen. Kurek ka dyan, kasinsin. Narigat ti mailawan manen iti dayta at training. Agawaan bakit? Tapno umunata amalpas. Ay nawaw, makauray ka kadila kay. Uray di ka nagpapintas. Tagbutos lang ang matigagarata. Panagkunam lakay. Adda nga tanam nama ang mga bak ni Training. Yang lang masigurado bakit? Basta siya, ni Jimmy Latta, ti manok ko. Nay, Asin ulit ang nag-text bakit? ni magkasinsin peryang. Dagasan ta kano ije balay datap no adda kadwa na nga mapanagbutos lakay. Mayat ti isa mo o siyang kasinsin. Una, takas la mga bakti manok ko iti kinakapitan kasinsen. Nakitak nga rod na jay kasinsin. Adayo tinagbautan da ka ni Training. Panagkunakot, sure win matanday jay kasinsin. Sapay la kuma kasinsen. Sapay la kumata mga bak ni Jimmy. Tapno masukatan mo day ja Training. Awan lat inaramid na no di agpabanglo dito'y barangay tayo. Nga rod saan na deserve dagbalin a kapitan? Ngamin, sa larong warakan tumulong no eleksyonon. Panagkunam tatang, adda ka diti posibilidad na ang mga bakak a kapitan? Ay, depende lata Training anak ko. Kas naalanganin kayo magtatang. Nangagkoy tayo nagbuto sa asikati pagsasaritaan da. Nalaing ka kanong agpabanglaw kung nadagiti kinagiddan ko nagbutos. No, kasta. Ay, abangan mo talaga ani Jimmy akalaban mo ti mga bak. Ay, saan ang mabalin ang mapasamak day tatatang? Saan? Diyak kayat ti maabak. Nugasat ni Jimmy ti mga bak. Aklo ng latan Dakil agatad din tultulong ko, tatang. Yung naladaw ka nga ron anak ko. Kan aklo naman wano saan. Naggapo iti pundo ti barangay ti daddo maabajay. Tanaw sa ka nagiti projects yaw. Kumusta nga O siyang bakit? Anya ti resulta ti eleksyon? Nangabak ni Jimmy lakay. Ay nawa. Mayatan basta. Barang itultuloy na tinarubyan na. Ay nakariknamat siguro nagiti kalugaran Yes. tayo Iso asaan da sinuportaran da ja Training. Kasano, kat idi pa yakas tatar aramidan na. Kasanon to, no tumaray kas mayor. Barangay level 2 pa lang, kat kas tatar aramidan na. Nagadua sa una, no panagkakampanya. Ngam nun alpasen, huyo manan nagiti butante katakwada. Day talay nagpapanglong, ti paglaingan na.
na siya tinangaba. Ay, di ka grungab. Sana ko. Kasano pa yan ni tatatang? Wow, basta talaga, ti politika, anak ko. At siguro tinakita dagiti tao ken Jimmy. Adida makita kin ka. Anya kumangay, agpada kabilaang mat nga pagkurkurangan na. Ni Jimmy, eleksyon man kan saan, makita mga agsirsirbe. Sigabay, saka lang agsirbe, saka lang aktibo no umadaling sa eleksyon. Dahil tati nagdumaan nyo. Kasano nga rodan day tatatang? Ika, akseptare mo, aanabak ka na ko. Sana ka na yun, kit maalam ti suporta na giti kalugaran tayo. Nang runa, no kastamot a klase ti serbisyo, ti ipapay mo. Ay, wow! Numaysa kang opisyal, rabang nalaang nga rod as ipupuso kamat nga agserbe kadagiti umili. Eleksyon man dayta wenno saan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Oh, apay aming mingmingam dagiti senior citizen nakaduataan naglugan itay Mari Erika. Naimbag da pa'y Mari Helen. Kaslada kayat mo asawa na, Mare. Naimbag ka dakwada, dati 20% discount da. Di mo ibaga, kayat mo matantiag balin a senior citizen, Mare. Tilaang mat-discount ti kayat ko, Mare. Day talaan. Wun, kita no manganda iti ruar, no aglugan da, no gumatang da iti agas da, at da discount da. Isupay at itipid da dyan no kwa, Mare. Adda na panunot ko nga aramidon ta, Mare. Anya nga iday tamare. Umasidag ka ata iyarasaas ko. Ang mga nerd na sa bali ang makangag. Sikreto talaan ko maday to'y. Tapno makaraman tamamat iti discount. Nalpas ka di ti PWID ta, Mare? Naka-order ako iti online, Mare. Manungay ti bayadan ta? Ay, kasagsasangagasot talaang, Mare. Ay, nawaw. Naglaka. Talaga, naglaka lang, Mare. Sagsasangagasot ti gastos ta para iti 20% discount every purchase, Mare. Makatipid na lukas talaan. Kaano ngay asumangpet ti ID ta, Mare? Diyak pa'y sigurado no kaano ang may deliver, Mare. 3 days processing kanumat kung na dyan nagparamida. Sige, itad ko nga rodan ti bayad ko. Tapno saan nga isupay abak-apang, Mare? Ay, may mayat man na, Mare. Anya dyan ang ko, apagsarsaritaan nyo kin kumarim Erika itay anak ka. Ne, simangpat kay matgaya man tatang. Itay pa'y busy kayo ngamin iti kumarim. Anya ti order yo iti online na pagsarsaritaan nyo itay. Ay, awan day jay tatang. Kitain nyo ang mga noadda manin ti kalukwan nga aramidin yung agkumare. Ni tatang mat, awan. Siguradum lang, siga heleng. Adda lang ti mangagaw. Dakas ka talaga kanya. Wan ka di tatang, danag yun ay. Palagiplaan, ang mga nalipatam, na ipabarangay kayong agkumare, hindi na palabas sa tawag. Iso nga rod nga agsingsing peta kung tatang. Asino matimaya tamay babay ni barangay hulay.
anya nga iti aramidan ta iti day ta restaurant, Mari Helen. Ay, kat anya kumapay ngay, Mare. Manganta. Usaran ta ti PWDID ta. Tapno makaraman ta iti makuna a discount. No kasta? Simangputan ti in-order mo iti online? Wen, kasangsangpet na iti kalman, Mare. At to iti bagay. Siya kung tinang ikarga iti ladawan mo, Mare. Ay nawaw, sabali magtinagan ko ana ikarga, Mare. Ay, kasta talaga, Mare. Agraman address, sabali mag. No usaram tipod no anagan ken address mo, ay awan nalaka mabirukan na ka no adagreklamo. Siya kung tinang panunot itinagan mo, Mare. Maya de la Cruz tinagan mo, no kasta arumwarta, Mare. Sika ngay, kita agman no anya tinagan mo iti ID mo. Kita Mare. Hazel Santos. Ay nawaw, bagay mo, Mare. Anong picture tamat ti inkargam? Wen tapno valid no usaran ta, Mare. Nagan ken address talaan ti sinukatak. Di bale, saan datamot nga am mo dito'y sentro? Kunaklakit din no saan da nga awatan ti PWDID tayo restaurant, Mare. Atay kumasaan, Mare. Agro-rupa mo't a PWDID day jay. Manungay ti discount ta. Sag 40 pesos ta, Mare. Ay nawaw, dahil mo daytan isupay a pagplete. Ay, nakunampay, Mare. Sa dino nga rin ti sumaruno a papanan ta, Mare. Ag-shopping ta pa, isakbay nga gawid ta, Mare. Ag-jeep ta nga rin, tapno makatipid ta. O sige, ti-discount ta. Di mo liplipatan nga ibaga, no, agbayad ka. Ibagam iti driver a PWD ta. At damat kit di ti ID ta. No bilang laang ta sa pulan na. Kamaudyanan na. Nakaawid tamat laangan, Mare. Ay nabambanogak, Mare. Ngam sulit, tanausar ta ti kabarbaro a PWD ID ta, Mare. Una, itugot tamanan inton agpasentro ta. Isopay ti discount. Naimbaglaang, tanay palagip mo kanyak ti may papan iti day ta a discount, Mare. Anya nga ta, no iorderak mo't nila kay kumare. Tapno maka-discount mo't no kasta arumwar kami. Ay nawaw, saanan, Mare? Nilakay mo pa iti kunam? Sa bagay, di na amo ti ag-discarte day dyan. Agpadadatatanggan nila kay mo, Mare. Good citizens da. Ang mga no ipulong datapay kadagiti masaknan no maamuan dati aramiden ta. Adda punto, Mare. Ilamang ko laangan anasayaat. Tapno saan ang makita nila kay ko. Ay uray syakmat, Mare. Ilamang ko adagos apaman na makaawid ak. Tama nga no makita pa'y ni tatang. Adunto manan asauna no kwa. Ada ka di ballpen mo bakit? Anom ti ballpen, lakay? Fill up ko matoy raffle ticket a ginatang ko iti katrabaho. Ay nawaw, apipay lang aging matang ka iti raffle ticket. Kat amumot nga awan ti swertem kadagita. Bakit? Raffle para iti masakit akabsa ti katrabaho. Iso nga oras sa anak ko na mangabak. Tinapatag, kat nakatulong ak. Ayan ti ballpen mo Buludog labi ay, nabatik ti ballpen ko di office. Adda iti maron a shoulder bag ko. Okay. Ay, mabiit lang ang gayong lakay. Siya kung ti mangala. Ay nawa, api akas ta ti reaksyon mo. Ibang sa ilimlimod mo. Si kakit di mo lakay. Anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Siya kung ti mangala. Amangan no adda ma-misplace mo agamit ko. Sige. Agawaan nga ro. Tapno adda ti malpas ka. Ay, naimbaglaangan. Ta nakapagpanunutak iti rason ko. Nalipatak mo't ngamin nga inlamang daytang a PWDID. Nagpalingke ka mo gayang, Mari Helen. Adanapan ko ginatang dita parmasi, Mare. Iso adim magasak dito'y palingke tapno sana sayang ti plete. Di na osar mo manan ti item. Wala, Mare. Talaga adakkel at tulong ti PWDID nga in-order tayo ti online, Mare. Pudno launay, Mare. Nagtaksi akmat laang itay. Kat kaasi na,
Inikanak mo't iti discount ti driver. Agyaman na kaunay. Isupay mo't ati discount ang maibaw-bawas kadag iti baybayada. Nagsayatan ti kastoy, Mare. Nabawi tamat lang ti sangagasot nga imbayad ta. Saan ka pa'y amabisen, Mare? Mang restaurant tamanan. Siga, ano kayat mo? Sige, mang restaurant ta kalpasan ti pa nagpalingki ta, Mare. Anya ti ka na, Mare? Anya ti in-order mo, isumalangan kanyak, Mare. Mala, irwar mo ti Aiden, Mare. Tasyak ti makipila. Sika nga ro ti makaam mo nga agorder. Tamang i-reserve back iti pagtugawan ta, Mare. Wen, itad mo lang ti Aiden. Ta isupay ti discount. Iti second floor lang ti pagtugawan ta, Mare. Napuno mo dito first floor. Ipadalos mo lang ti bakan ti alamisaan. Tauray dito itan, Mare. Tinapatel, kit ada ti pagtugawan ta. Masadutak asumang at dita second floor, Mare. Adaman madlaw ko iti customer tayo, madam. Asino ang customer? Dito ang babae nagtugaw dita si dagti exit door, ma'am. Anda ka di parikot. Adang min PWD ID da. Para kano iti discount da, madam. Ikanyo lang tayo na iti discount. Tapno di damot ko na. Lalpasan, madam. Napicturak matlaan ti ID da. Ba't lagayam? Anya ti parikot ichay. Sanda nga group rupa at PWD, madam. Kan madlaw ko asabali ti garaw da, madam. Adda nga min nabasak abaro ang modus itan. Ado dagiti agar aramat iti pike at PWD ID. Tapno laang maikanda iti discount. Nan, kita man ti ID ngay bagbagam. Ta-verify ko iti address ang naikarga no nakaregister daw no saan. Ang mga nupod no ti atap mo a peke ti PWD ID da. Hinawaw, itay-pay adito'y batog ta tikit-kitaan ti cashier kan ti manager iti daytoy a restaurant, Mare. Amangan mo nakadlaw dan apeke ti ID ta, Mare. Tinasayaan, pumanaw tan dito'y a lugar, Mare. Ay nawaw, sapay nakitak at pinutsuran ti cashier ti ID ta, Mare. Kung sayang mo't ti makan nga in-order ta, no saan ta nga ipusan. I-take out talatan, Mare. Sige, kanin tagtulaan ng iti balay. Sikapay lang ti mangibag iti in-order ko amakan, Mare. Saanan nga umanay itibag ko kit? Sige, budtuhin, Mare. Agawaang, taamangan kit dino kasarita data. Narigat ti agpanunot iti rason no bilang laang. Oh, kumusta ngay, madam? Na-verify yo kadi dagiti PWD ID nga impakita dagiti customer tayo? Wan, katpod no ti atap mo. Peke dagichay nga ID. Kun kat. Ne, awan damatan iti nagtugawan da. Kapampanaw dalaang, madam. Nakadlaw da siguro pagsarsaritaan tayo da. Nagpipintas da. Ngamkas da ti aramid da. Ay, una yan ti tattao ita. Anya nga rudan ti aramidan tayo ita, madam. Ti maray damutan. Pudno ang nakataray da. Ngumada ti CCTV. Kan ada ti lanawan da iti peke nga ID da. Tilang nagan kan address da ti sana pudno. No, kasta. Ag-report kayo, madam? Wan, naskan na maikan iti eleksyon ti kas kadakwada as siniswitik ti aramid da. Kasta unay ti danag, kumare. Kunaklakit din no maamwan da ti kalukwan na. Ay, huwag nga rod, Mari. Naimbag ko nam ata nakapanaw ta adagos iti day dyan lugar. Makapasurong lang. Ta saan tamot na-enjoy tinangan. Ay, kat anusan talatan tinapatagkat naka-discount ta iti makan. Unmat kat diyan. At least, nausar tamanin ti ID ta. Ne, nilakay mon samot ti sumungad, Mare. Aywan, ni Jobert nga agpay sumare. Ay, di mo dakdak matin ti maipapan iti PWD ID ta, Tani, ang mga numangag na. Wen, Mare. Ang moment ti ugali nila kay ko. Very good aka na yun, Mare.
Anya tikat asawan da ito, Erika, bakit? Anya day talakay. Nagaramat kayo kanumat iti peke a PWD ID. Ay nawaw, nakadamagan mo lakay. Impos da iti Facebook. Adda ka nung tinangi-report ka na kayo. Manager ti may sa restaurant alino kayo. Ha? Nan kita agman. Basaan, ti kapsyon. Tapno di mo ibagang agul-ulbo na. Di kay mabutang na dati mapasamak ka na kayo. Kat agbalin kay a PWD. Ay nawaw, kasano pa yan data? Sinukatan nyo pa tinagan nyo kin address nyo. Awanan na, kamatinda kayo dagiti pulis. Nang runa kit adda tinag-comment a kalugaran tayo. Amangan ko nak nagpatulong daking kapitan. Delikado kayo. Anyatar aramidom dito'y balay, Erika. Adda ka din ni Mari Helen, tata. Adda tinapanan na. Apay ka, day. Adda kumakayat ko nga ibagakan ko na, tata. Importante la unay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya. Agkalkaling itang kapay. Ada ka matgaya, Mari Erika. Anya ti masapul mo? Ay ko, adda na patagapagsaritaan tamare. Makapadanag kamot, Mari. Anyat na pasama kaya. Da kayo ti makamuwag sarita tadapi aramidat. Anya ti baga, Mari. Malagip mo ti restaurant ananganan ta idi na palabas alawas. Nagreklamo ti manager da, Mare. Naamuan da apeke ti PWD ID ta. Kasano nga rudan day ta, Mare? Ay na, Mare, ang mga numaibalot nan. Manulaang mo ti discountan na alat, Nabasak ti adda iti dayjay Facebook post. Kaswanda ta, Mare. No, kasta, naiposta pa yan iti Facebook? Wan, Mare. Ay, nakita nga rod nila kay ko. Iso anapudot ti ulo na kanyak ita. Nakababain ti naramid nyo iti kumarim Helen anak ko. Nagturad kayo ang mga ramat iti peking ID. Kaya't milaang mati maka-discount, tatang. Ay na, para laang iti 20% discount, ibabain nyo ti bagbagiyaw. Ta PWD ID pa laang mati napiliyaw. Ay, sorry nga mina na, tatang. Pero may imbabay na kailan. Di kayo mabutang no pumaypay suday ta. Kaya ito, tagbalin ang PWD, Saan, tatang? Hey, maglagayam. Magaramig kayo pa'y langit isiniswitek. Alay, urayan nyo ti pulis nga may mga alaka na kayo dito balay. Switek kayo, magibabain. No, okay lang kada kayo, madam. Kat bayadan mi ti discount ana itidyo kada kami iti kumare. Uray times 2 pa'y, madam. Saan? Kaswan kayo ado. Saan anasaya at nga aramat kayo iti peke a PWD ID. Tapno lang maka-discount kayo. Pangaasi yu, madam. Di mi kaya't ti maibalod. Awan ti mga sikaso ka ni tatang ko no pa'y balod na kami, madam. Sangguan nyo ti bunga ti dakas nga ramid nyo. Amo kasaan lang asyak tinabiktima iti peke a PWD ID yo. Di mulukwan ti padam a tao, di ka agaramat iti peke nga ID, tano maduktalan da ka, talaga adakas ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.